Ke Dorbar kerpang ke belai Sngi haying Dorbar tauan Lok Sabha kan sedang nadu ke khat riu tarik hadu ke khat pratarik yoyong arajal arpun riu banyak keren bat mir jengmut hakabaan Pynbeit renti yak Women's Reservation Bill bat Delimitation Bill. Dakani ke sarkar balam khmat dak Bharatiya Janata Party katmu banya chkhmat yak rukom Pynbeit renti yak Lok Sabha constituency hakaba Jingdon baro praspa khat riu tali bat lakhmi lenti ban pentrekam house nam arajal arpukhandai. Kajing temu kini ke Dorbar kerpang ke Longru ban wanra jing penkala haka laipulai persen Women's Reservation Act arhaja arpulai lanigaan ke babah kerpang laipulai persen yaki kentai ban longkinong mikmat ceki yang Dorbar tauan ki jela ke Lok Sabha bat kiwe pan. Ke BJP haka khat artrik yoyong arhaja arpunril kalau betha ya baro ki MP jongka laki dei ki bami khmat ceka Lok Sabha bat Rajya Sabha bakim dei ban pep bat om syamla ai shuti yaki ban ja hakini ki lai Sngi. Shushu hakawai kaliang hadien ke jing pentrekam yak Women's Reservation Act arhaja arpulai shipenta naka lai benta jongki seat haluk sabha an bha naka benta ki kenthai bat Jingdon baro shispa prapuai ngot naka baju don tang hapreng nyopusa bat nyopu prangot kum balong menta hakaying Dorbar tauan Lok Sabha kum balong menta ki don baro sanspa sau pulai ngot ki MP balada pentrekam yak Women's Reservation Act kan Kiew sha Jingdon ka ba praspa khan riu ngot ki khot hakayeng balakado ba jing pentrekam on pensyong nongrim naka khana summary lani naka census. Hakawai kaliang ke Congress ke balam khmat nakaliang persya kala dawa bandan shwa ke jing amir jingmut jong baro ki seng san hima bat kham hadien kalapan mi hukum ba baro ki MP jongka kim dei ban pep Dorbar. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka Sngi Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya